Keto samuri muria magazaki ne uwe matantwana ke motabani. Nakwaza mali moholi motu mohari kabisa. Sentegele mohari. Otangoliada vida oka. Otangoliada kale cheketa. Otangoliada vida oka. Otangoliada. Abantu abakobenza indikano bayawasola ke thomesi kadigano awobezeke uyedela idonge samidigane bosinga obetwele khalo bobojane mokelo menghakipele sepela ekabala sikele ijisizele wela lipamuleng pagaria totona media pasele kelo menghakipele sepela ekabala sikele ijisizele wela lipamuleng pagaria totona media pasele mtwize ile Palechesa badana zakatala ya ditweba Kitaba hamo wallo vida Nogadi hohola di topodi amfeba Ke humwezo jeko khala kia mele Wadlotona bakutika di kere ba inela Lerela museke tiliza balate dimba sole Sabo wasona yatse basanteba Otangoliada Vida okai Otangoliada Kale teketani Otangoliada vida okai Otangoliada Kale teketani Weya more mona molele Etaro hale vida oabale Bagana diganyeta dibofa Kwebeleng hatwarile haugatwa hale Autumiri nila lantonyana Ngetwana utumbebeti Hakisore na utela kama kwanyane Sewopa mona ochewa kaletina Aizana mete bonyari pamola Kakabisa na kataemane Baibita pasataba Halegete osake nyero zadaba buja Katakakele zane hata Yukvetwe tanzi kitobeza setaba Zamuri muya magazaki ne uwe matantwana ke motabani Nakwaza mali muholi mohari kabila ke senzekele mohali Zamuri muya magazaki ne uwe matantwana ke motabani Nakwaza mali muholi mohari kabila ke senzekele mohali Otangoliada vida okai Otangoliada kale zeketani Otangoliada vida okai Otangoliada Adipala bommele bondate ke kopa hore re tle re qale mosebetsi ona ka thapelo ntate moruti ke kopa hore ya hlophisitsweng hore a tlo re fa mantswe ya thapelo a nkatamela ke kopa hore ya itlhophetseng ho tla re bulela leeto lena ka thapelo a ngatamela kapo mo ke ba hetene re ba hetene mo bana how any volunteer bombele bontate re kopa khutso ke tsebe ho ba mo thapelong modimo motjha kapela wa khale modimo wa khotso
modimo wa bontata rona wa tla di maroba a tla di robekile ke re shwela moloki wa tla di tshweu a tla di tshweu ke go papa masea a manya dipothana re thuse ntate o ga ile mona re simolla tsebeletso ya ka jeno yeo re etsang selemo le selemo ka maikutlo a tsepameng a hore re hetla morao ho ikgopola le ho tsamaya lo thatika mo baholo ba bona ba fitileng teng re thuse hore le monongwaha re etse tsohle ka mo wena e tla ga re etse ka teng re tlotle lebitso la hao ntate phamisa letsoho la hao tataisa ntata rona ga Basotho mme wa rona Masnate mmoho le bohle bo nako le nako ba na le kenehelo ya hore ha re etsa mosebetsi ona go etse mmoho le bona ntate re o kopile ka boikokobetso ba bohlanka ebile re sena boikgomoso ka tataise kala la rona ka leboha ke a leboha o mmele bontate ha ntate Peshwane a sa re buletse ka thapelo e ntle e kgutshwenyane le mpe le ntumelle hle e hlomphe ga Basotho mo tlotleile tsie wa boraro ya teng ka hare ho rona re hlomphe mofumahadi mme Masnate ya teng letsohong la hae le letshehadi re hlomphe tonakgolo a le nkutlwe le kena ba etse mo ntate batho bana ba phatlalatsi ba di kgathatso empa ha ona ta o nna we Timo ke mohlanka ke tla tlameha ho mamela le ho laoleha ke hantle mona beng ba ka ke ya le ba bale ya shisha wa o ke bue kae ke a le bua hlebeng ba ka le ha re keneletse taba ena ya hore le kgotsofetse ke hlomphe tonakgolo ya mmuso wa Motlotleng ntate Samuel Ntsokwane Matekane ke hlomphe mme Maja icon le abona la mfutsi icon hai mojwa dipalangwe lona ba phatlalatsi taba ena lona ya feila ho jala ndumela ka kgutlela mane ha mawa ya feila ke hlomphe motlatsi wa tona Tonakgolo Mme Majara le khotla la matona ke na le letona la haiso la tourism ntate Maqelepo o feleditswe ke mme Nthati Morosi e le letona la communication ke le hlokometse bembaka ke a le hlompha ke hlomphe morena wa sehloho wa Leribe morena Joele Motshweni ka hare ho ntlo ya Senate kapo ya Mahosana ke bone hore o romeletse mofumahadi mme mofumahadi ra o hlompha re na le wena mme ke bone hore o feleditswe ke mme Mamopedi ho tloha Bothabothe morena wa sehloho wa Bothabothe ke le hlompile mafumahadi ya ka le ha taba ena sound ena re hlaba bohloko a kwana mokgetho wa kwano ka hare ho ntlo
ya bakgethwa ba setjhaba wa pela tshweu ke bone hore ba mmalwanyana bakgethwa le lona ke le hlophile beng ba ke hlomphe baeti ba rona go tswa dinaheng tse fapakaneng ke tloa ke loba le hore na ke bo mang ka ha jwale hanga ba ka hlahloba hantle empa ke a tseba hore re na le baeti tswa dinaheng tse fapaneng me beng ba ka ke le hlomphile ke bone ma South Africa teng kwano Batswana ba teng kwano Phamisa mflaga ke le bone ke le Batswana ke bane Batswana re le hlomphile Malawi ba hai Malawi ba ka ntaga ya o hlola taba ena Malawi ba teng hana ba bang ke ba fe Zimbabwe USA ba teng White House is there hana ba bang ke ba feng ha Republic of China ba teng Republic of China ba bang hape ke ba fe ke Holland all the way from Holland when did you leave Holland last month ke na le tumela hore ke hlophile mo le mo ngateng kwano bemba Basotho ba teng Basotho mo ha di palangwe flaga e kaya ke sa e bone Basotho re a le hlompha ke bana ba teng go ne ke batla ho bona bana Basotho ke a tseba ke batho ba kenang hohle mona ne ke ipotsa hona tsatsing lena ba shaina bomme le bontate le hona mona ke a dumela hore ke Lesotho ke hlomphile mo le mo ngateng kwano hle molemong wa nako lebitso la ka ke Letsema galanyane ke fane ke mmusi wa streak le ribe mona ke mpa ke batla hore kapo ke laetswe hore ke tsamaise lethathamo lena le kgutshwenyane leo ka nnete se bileng re le morao nakong hobane re ne re ikakanyeditse hore ka hora ya bosupa re a qala ka bo madimabe nako e ile ba sera e re hlotse le ha o le jwalo ke kopa hore ka ho potlaka ho holo ke tle ke fumane T-Connection to tell us the objective and the reason why we are here. T-Connection ya Mshweshwe Walk ke kopa representative ya lona bembaka aka tle a tlo re fa sepheo ke kopa tshwarelo bemba go tswa ile maoto mane ke na le monga sebaka sena ndate Selebalo ke morena wa kwano ke ne ke tlo etsa botlaila bo bokakanye mpa le tlaile la morena ndate Selebalo ke kopa o ngatamela morena wa ka o ko atamele o amoele setjhaba sena se teng kwano ke ya leboa ntate wa ke yana morena wa kwano ke yana morena Selebalo eno apela ke ya leboa ntate mmusi wa streak ke laetswe hore ke tlo fasa dintja mme nthwena ya ho fasa dintja le ho di fasolla e nyetsa bolehe hobane hangata ke sitwa ho bua mantswe aka ebe ke sitwa ho bua le molemong wa nako e le ho tatela leeto empa ke kopa ke iphaphathe le ditumediso tsohle tse seng di entswe ke mmusi wa streak sa le ribe e le ho potlakela nako ntate e se bowatla kapo bokwala hore se ka thathamisa tlhompho e teng kwano
ke mpa e le ho potlakela nako ke laetse hore ke tlo fasa dintja e le hore baeti ba rona ba amoelehe ka re ho tulo le sebaka sena ka ho tjotjena ke re bohle ba tlang hole le ka hare ho naha ba amoele hore ke ha bo kgotso kwano ka ho tjotjena ntate e ka ba ke boatla haholo ha re na le matona a rona boteng ba hao ebe ha ke tlotla ke bua mantswe a mabedi a mararo a hore ke ne ke thabile ha ke fihla mona ke tshepiswa ebile ho fanwa ka mokontraka kapa motho a tla ntlafatsa sebaka sena sa Menkgwaneng empa ke bona ntse ke bile ke mela ditedu tse putsa ke tla be ke tsofale sebaka sona sena e ntse e le letswatlara ha ke tsebe rona e be ntate Maqele poketlong lena o tlo reng ntate dikgapa tsa rona se bile di omme marameng ka ho tjotjena ke kopa hore ke tlempe ke bothele e le hore a ka utlotla a re jwetsa hona o simollaneng ho ntlafatsa sebaka sena ke a leboha ntate Die ke a leboha morena wa ka o di sitleile o buile mo nepaetseng ntate boholo ba naha ena bo teng ha ntate motlotlei a le teng tjena o qetile ntate o ntsa o mametse ke kopa hore T Connection a re atamele ha ke tsebe ntate Maretlana a o shebile matjhaba Offside! Maderiye! Ke a leboha bomme le bontate ka o tlolwa te qala o hlompha ntate Modimo e leng yena ya ka lletseng mago tle ke hlomphe ntate Motlotlei le mme Masnate mme wa rona kaofela re le mona ke tle ke hlomphe ntate Tonakgolo a ke ke hlompha ntate Tonakgolo tle ke hlomphe matona Motlotlei a teng kwano mme ntate ko bone ntate Maqele po ko bone ke tle ke hlomphe mme Mfumadi wa Bothabothe le mme Mfumadi wa Leribe ke tle ke hlomphe di ambassador tse teng kwano ke le bone bontate ke tle ke hlomphe batho bohle ba teng kwano ba lokelang ke hlompho ka mantswe ana ke na ditaba tse ngata bomme le bontate ke tsatsi le leholo ka sheko la re keteka 19 years Moshoshoko e qadile mme ho bona ke letsatsi le leholo ka mokgwa o makatsa the whole purpose ya hore na why are we here at the same place 1786 that's where King Moshoeshoe the first was born 1805 he went to initiation school right here at Malawane in 1810 he got married here 1820 he moved to Thabothe of his people he settled there in 1824 he moved from Bothabothe then he arrived here and picked up his parents all the way to Thaba Bosibu. They took 9 days. So this place, it's a crawl. So it is very important to know that because of that journey from Bothabothe to Thaba Bosibu, in this country which is called Lesotho, because of the protection of Ntate. So it is very important that everybody have to know the significance behind this walk. Ka kilemo tse 30 Ntate Morena Moshoeshoe wa bobedi he's the one who initiated this issue of coming here to Menkgwaneng to Thaba Bosibu 1986 when I was at a high school. I ran away from high school mone ke kena teng imalo Ntate Motlotlei eba ke a doja sekolong kutwa o tlotlotua mona huwe Thaba Bosibu ka maoto mme ka nnete ka morago ke bone leeto leno ke la ka hlokomela hore leeto leno le ka kenya bohahlaudi bo bongata ka gona ena le Lesotho mme se ka etsa qetellong ya letsatsi ebe naha ena e mona mo e teng hobane mfela re tlameha re lwane ka thata re le Basotho re rekise naha ena ya bo rona ka bohahlaudi e nngwe ya bohlokwa e Ntate Moshoeshoe wa bobedi a e bapetseng ka gona ena ka bona leeto leno ona batla hore a re bope a re hopotse Morena Moshoeshoe wa pele ya ile a re kopanya re le setjhaba
mme ntho ene tlisa hore ho tlotluwa mona huwe Thaba Bosibu ene le hore fela ha re hopole mo re tswang teng. Who are we as Basotho nation? That was the whole purpose of Kim Moshweshwe II, the father of the present king. He played a big role to see this journey. It's well recognized. People have to know about it. So let me take it to another level. So that's the whole purpose. Ke 30 years Morena Moshweshwe wa bobedi a hlokaetse mme ntse re celebrate ntweno ho nona le lecture some few weeks ago convention center man ene bua ka bohlale ba Morena Moshweshwe wa bobedi karolo ya bapetseng ka rona ena hore ona sireletsa Basotho ona etsa bonnete ba hore Basotho ka dinako tsohle hohle mo balente ba ikutlwa ba phuthulohile ke morena e moholo ya ile a sebetsa ka thata hore le ha dipolitiki le di re tsukutla di re etsa he stood firm to protect Basotho. Mega nnete ke batla re mo opeleng diatla ka mosebetsi o motle o. Engwe ya bobedi le monsena we are celebrating 60th independence ya rona. Ke le mo tse 16 re ipusa. Mega nnete ho ha a boneng ye. Engwe ya bohlokwa bo mmele bo ntate ke ntse ke thewa ka dile. Ke birthday le monsena mme o tla ba celebrate dilemo tse 50 mme pela ka mo le monsena hape mme o etsa le mo tse 10 a tsamaya leeto le reng hape a tedile engwe ya bohlokwa this year we are working for the purpose le a tseba mme ka mogatlo ha e wa hlokomela ngwana bana o thusa bana ka di-sanitary towels o thusa bana ka ntho tse ngata. It's my pledge today that we have to re le Basotho ke my plea hore re ke re kenyeng letsoho le tlolong leno la mme hore re bone hore re tla etsa bonnete ba hore letlolo leno la mme le thusa bana ka di-sanitary towels. We are working for the purpose this year. So all the sanitary towels that we are going to collect to anybody who's willing to help us, re bona re thusa letlolo leno la mme le ka mogole ka la etsang fela ka mogole ka la etsang re qetelle letlolo leno la mme le atleile mme ke yona taba bohlo e nngwe ya go qetela bo mme le bo ntate. We want to declare hore Moshweshwe Walk is the biggest hike in Africa. There is no hike in Africa that pulls the crowd like this for 3 days. So it's the biggest walk in Africa. Nda de Macele po mentati le nagele mokgetho wa Thaba Paso. It is very important. We want to camp here. That they get about to go spider. Rebona or Telena Lukisa. We can yam Tagasimona, waits a borehole. The Monsentam, we want to camp here. We don't want to leave that side. These people from this village, they have to benefit too. And they take the Upa Dabe in the floor. Hakika data watena zaga kita kupaleme kama auto rebineleme happy birthday in advance. Her birthday is in June. So let's sing for her. Let's sing for her in advance. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear man. Happy birthday to you. Oh, how old are you now? How old are you now? Oh, how old are you now? Happy birthday to you. Hip hip. Hadipalangwe. Thanks for your remarks. Kanete o elaborate ka mo go thara hore na hantle ho etsa etseng ke ho fe. As a point of correction, that the ambassador from
ambassador from People's Republic of China. Or tabaina hai bitwi people hai bitwi Republic of China felebino People's Republic of China. Ho bohlokwa haholo ho nepa mabitso a dibaka le a batho. So kanete ke lebohile haholo ambassador. Thank you so much. Ka taba eno ke a gola kanete ha ke aka ka hlokomela le ba bang ba eti ba rona ba baholo jwalo ka ba European Union. Ke le hlokometse beng ba ka present with us here kanete ke a le hlompha. May I have remarks from the American Embassy representative, Mr. Tall, to give us some remarks, Mr. Tall. Thank you. Good morning. I'd like to pay my respects to His Majesty King Letsie III, Her Majesty the Queen, the Right Honorable the Prime Minister Samuel Matakane, the Deputy Prime Minister Justice Majara, the President of the Senate, the Honorable Speaker of the National Assembly, ministers in attendance, particularly the Minister for Tourism, Culture and Sports, as well as the Minister for Information, Communications and Technology, senior government officials, and everyone from all the participating countries. Thank you so much for this opportunity to be here. I just want to say a few words on behalf of the U.S. Embassy, as well as other international organizations and diplomatic organizations here, including the EU. Thank you so much for allowing us this opportunity. As someone who participated last year, this is an incredible physical, mental, emotional, and spiritual journey. A journey that has, as we just heard from Ntate Tabo, incredible cultural and historical significance for the Basotho people and the Basotho nation. It is, in my career, in my lifetime, the most memorable experience that I've had. 3 days, 116 kilometers, over mountains, through rivers, through heat, through rain, through everything. And I thank everybody who is here, because working together, the spirit of all the participants, the energy, the determination allows us all to make it through that incredible experience. So with that, I just want to thank you for this opportunity, and look forward to doing it together with you all over the next 3 days. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Tom. Bembaka, ke kopa hore di buitse tla ema mona ke di fametse mmedi fe. Ke batla kamera 6 minutes, ke bona ka ditharo, e tla be le Ntate Motlotlei. O tla ikgethela na o nka nako e ka yena. Tsena tse ding tsona ke di fametse mmedi fela, ha re sana mamello ya ho ba kwano. Ke kopa hore mofumahadi Mamopedi Motshweni a ka tlo re fa lehlakore la ditaba tsa hae tsa ka hara sebaka sena sa hae, e le molemong wa hore e tle re ha tsamaya le rona. A ba ile a ka re jwetsa rona re tswele kae, re skebe ra tswa le kae. Mofumahadi, metsotso ya hao e mmedi ke eo, ke kopa he ko fe. Ke ya leboha Ntate DA ka metsotso eno e mmedi eo mphileng yona. Ke se ke kopa fela ke tle ke bue less than 2 minutes. Ke kopa ka bokgutshwanyane bohle ke tle ke dumellwe ke o hlomphe Ntate Motlotlei, ke o hlomphe Mme Masnate, ke hlomphe Ntate Tonakgolo ya Motlotlei Tonakgolo ya Motlotlei, ke hlomphe le lona matona a teng kwana, ke le hlomphe all the ambassadors tse teng ka hare ho rona, ke hlomphe T Connections, me Mofumahadi wa Bothabothe,
baeti ba rona bohle ba tswang dinaheng tse fapaneng le lona Basotho kaofela. Mantswe a ka ke hore fela morena wa sebaka Ntate Maqelepo ke utlwe ka o sa beile ditaba tsa hore sebaka sena se tlameha se tswele setjhaba sa motse ona molemo. Mme e se le dilemo tse telele re ntse re na le tshepo re ke ra nyahama hore phetoho e tla ba teng. E nngwe taba ke hore leeto la Moshweshwe wa ko ke le re hopotsang moo re tswang teng, mme e se le takatso ya ka hore re le Basotho re nne re hopole hore morena Moshweshwe o la re Lesotho ke kgaitsedi ya kgotso. Ha re nne re rapelleng kgotso eno, ha re ntse re tsamaye re ntse re kopa hore Ntate Modimo a ka tlise kgotso ka hare ho naha ya rona. Re hlokometse hore letsatsi le letsatsi dipalopalo tsa bana ba hlekefetswang le bomme di ntse di nyoloha, dipolayano le tsona di ntse di nyoloha. Mme ka hona ke ka rona fela naha rona e ka fetohang. Mme ka ho tjho jwalo ke re ha re tsamayeng leeto lena ka kgotso ho fihleletse qetellong ya lona. Ka ho tjho jwalo ke re kgotso pula nala. Ha mofumadi a sa tsholo tjena e ne le nna ha ke re ditaola boela kgetsing o laotse mosebetsi wa ka o fella hona mo. Jwale ke kopa hore letona la rona la communications Ntate Morosi e se le wena a tswang le tsona ho a fihla qetellong o tla o so tsamaya ka lethathamo lena la rona. Ke a leboha mme. Oho wa ntukisa ke a tseba Ntate Maqelepo re ne re lebetse ho tla fihla Ntate ka pone re sa nahana ha o so le teng Ntate re kopa hore o tswele tsona Ntate ho a fihla qetellong. Thank you. Thank you, Program Director, Your Majesties King Letsie the Third and members Senate, His Majesty's government, all the dignitaries present here, all participants, good morning. Your Majesties, allow me to happily welcome all the guests, both international and local, who are participating for this edition of 2026. Allow me to wish you all good luck for this coming 3-day walk. To the first-time walkers, to you who are going to walk for the first time, you are going to experience a wonderful journey that is going to test your endurance and your fortitude. But at the end of the day, you are going to have a very gratifying feeling. As Nadema Retlane has already said, we are all reminded that we are going to walk on the footsteps of the great king, a king who was fighting for peace, tolerance, and diplomacy in this country and all around the region. And the celebrations that we are going to have this year are the foundation of the peace, tolerance, and diplomacy that was laid by King Moshweshwe. And after this gruesome walk, we are all calling to the entire world to strive for peace, tolerance, and diplomacy like King Moshweshwe. To the King, Memufumadi le Morena Wasebaka, it's my role as Minister of Tourism to coordinate all the ministries of His Majesty's government, Ministry of Works, Ministry of Local Government, Ministry of Water, Ministry of Communications. The coordination work that I'm doing, ultimately it will yield the results. Remember, we are elevated when we are here in Lesotho. Enjoy the elevation. Let Lesotho smile on you as we traverse the mountains, the valleys, the rivers. With all this, good luck to you all. Your Majesty, allow me to humbly call you upon the stage to address the guests. Thank you.
le tla phama ka nako ya lona le se le tsamaya ke mpe ke ise hlompho ho mme Masnati matona a Khabane ke hlomphe morena wa ka wa Sehloho wa Leribe yo a emetsweng kgetlong lena ke Mema Mopedi ke hlomphe Mufumadu wa Bothaboti ke ise hlompho ya ka to Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, ibe ke re ho lona bomme le bontate le baeti ke a le dumedisa ba buileng pele ho nna ba bua ka bokgeleke bohle ba se ba hlalositse sepheo sa letsatsi lena ibile ke a tseba ne le sa hloke le ho hlalosetswa le a tseba hore na le tlo etsang mona na le ya kae ka mabaka afe mme hwa ka ko go fela ke lebohe boteng ba lona bohle ke lebohe haholo baeti ba ikgathaditseng hore ba tsheleno ka batle ka hare ho naha ena Lesotho ho tla ba le rona leetong lena la bohlokwa la selemo le selemo hore re a leboha mme re tlenne re lebohe ka matsatsi ohle ha le ntse le re tshehetsa lona metswalle ya rona metswalle ya Basotho. Ladies and gentlemen, to you visitors, thank you very much for making the effort to join once again. I know many of you have been here many times before. There could be a couple of you who are doing this walk for the first time. You're all welcome, and I'm grateful for your participation and for your gesture of solidarity. I wish you a safe journey. I wish you safe travels. And I'm sure you know I would have loved to have joined you. But due to matters of state, I am unable to be with you on this joyous walk. Thank you for your understanding, and may God bless you all and have a safe trip. Ke kopa hanta te sa tsholo yo le se ke be ga hlotse re dula fatshe re bine pina ya setšhaba ke mang sephoko se ka ngatamela mo kgeleke ya di kgeleke ya kampa e otle mai ke kona ya dikati ba hlo fatshe bontate ke bomme fe ke kapare o batle ka radio le ke bona ka ga matlaile ka ofela I have Lesotho fatila bonta taruna harama fati le tekilona ki more saile ki more hudile realim rata mo ako bulu kele sotu o felice dinta le matwenye home o vatile la bonta taruna rieling hoto Khozo
haine ha di palangwe. Le mong thoto ba felle mahitleng. Mo ga tshane se le pa boetelele tele go tsene kana di side le batho ba tsene kana ba side shabisa ba kona go shabisa go na go shabisa ba se tsena na ka wala ga tsene sa tsane go ya batho ke ke ya ma ga thaka shakane ma kwa nyana ma ntsha go le go na ka kanta ba ka nyana ba bona ke go ke go mo ke go ma mo ke ka tsere ke le ha itse ma ga ba phinga ma ga la ntse ba la ga ke ke ba ma ka na kana Chavo. And then transmitter here.